kat ni kipai pak kila rai lupa kanu kita ki Emily ki kius pak hagasan senam wah nama ni ki Emily ni hapan file dek affidavit ni hapan penbenai ke jingdon jingem jungi man la ke election ke bangile pek kanu ni kius pak hagasan senam se ishai ba plan haduk kat ni mo haduk kat ni kidon ki Emily ki bapeni Bash, hakapor gila election, kidang don dang bahandriu kulur, kata ka jingdon ka jungki, haka san senam ka banuan bagi peni bagi laki usan puai kulur nang dugio. Opat ba udai balong, opat ba obasta. Di nomor kita kadau, ka jingmi jong the voice of the people party. Niem don for, banyak penyelam baklayu opat ba, nrei ni kwa, banikai, ban penstart. Yo patba kini kiwi kiseng kumbakalong mata kumbang ang ipi katma kadai baik tang kumno ban petsutu bakla yo patba bayakas pa kabau play ulat kurku yang ni kari kaba it kajgi bakan let tang hakawai kan long yin to kipat ba be jangan yen kwa bayakas pa kabau play ulat kurku yang ni kari khasi be ji bakan let tang hakawai kan long yin balai ni ong sumta nomor ni tet bajon ki long yeng hakari khasi ki bala bantit ya kawai na ki kentot jong kasnong nong stone kila bantit ya ka pendeng rei baro kawai lani kila bantit ya ka nong pendeng baro kawai o ki pat ba bai ndai don shibun pat ki long yeng ki bam don pisa bantit tangi lingkot kendo ban shna yeng shna sem ngem kwa ya ka bakum kata ka jinglong jingman hagani ka ri ka bai ka jing